Assalamualaikum Universal KG kanalının katılımcıları. Mana sizlerin nazarınızda satıluvchi araşan kozular, hurgaçı kozular var. 23 baş deydi tuğanlar, mana görüңүздөр. 8 koy var bundan da. Arasında 8 koy var eken. Bu koyların bazı kança? 35'ten de atam. 35'ten de adat gemi var deydi. Bazını düşüp berem deydi. Koylar kança tişler? Koylar 4 6. 4-6 tiş koylar. Boyu çoğul eken ha boyları koyların. Mana tuğanlar, bu hurgaçı kozulardın boyları 70'ten 85'e çeyin eken. Onda jünü 40 yıllık jaş 3 ay 3,5 aylık kozular da var eken. Kulakları 18'ten 20'ga çeyin deydi. Bulardın bağısı, suragan bağısı 25.000 somdan deydi. Gemi var deydi. Kırgızstan içinde her bir regionların barından nosokluktan salpörü uyuşturulat deydi. Buna görüңүздөр tuğanlar. Kimge şunday 4 aylıkları var. Arasında 3 aylık 4 aylık kozular var eken. Buna şunday tuğanlar. 8 baş koy 35.000'den gemi var. Kozular 25.000'den gemi var deydi. Buna jakkanın tandap video kılıp jönöt desеңиздер de bolat. Buna bari jakşı kozular eken. Öңdүү, светлый, biraz çamnıylar var. Hem her kim özünün vkusuna жараша табып alsa bolat eken de bir yerden. Tandamayga dile bere beresiz da? Tandamayga bazı kanday bolup kat? Süйлөшөбүз deydi. Biraz öydörük bolat eken işte, bırak süйлөшсө bolat eken tuğanlar. Mına görüңүздөр. Жайлоодан жаңы келип жүндөрүн алдырып ошого кичине үркүп атат дейт. Туура түшүнөсүздөр дейт. Дарек болсо Сокулук районуна жидине караштуу мына Часпик айылында. Номер айтып коюң. Номер 775 0775 06 24 71. Мына ошол номерге байланышсаңыздар, кааласаңыздар видео жиберсеңиздер тартып жиберет. Негизи жанынан келип көргөн баары бир жакшы. Өзүңүздөр көрүп тандап алып кетесиңер. Ден соолуктары жакшы дейт. Мурду аккан деген жок, арык торук жок. Буюрса баары эттүү экен. Сонун козулар экен тугандар, машаллах. Көрүңүздөр, ушундай козу издегендер болсо, ушу байкемдин номерине чалып алсаңыздар болот. Мындай сындуулар, аябай кулагы жакшы жаткандары да бар экен арасында. Бар үркүп атса. Тыгылып албады. Куйруктары баарыныкы эле ачык, разрез.